Narcis ne podnosi vašu radost ako ta radost nije potekla od njega, odnosno nje. Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas idemo na jednu ovako sezonsku i aktualnu temu. Današnja tema je s Narcisom na godišnjem odmoru. Naravno, ovo je ovako prigodno za godišnji odmor, ali općenito za putovanja s Narcisom i danas zapravo želim dati presjek kako to izgleda i možda dati pokoji i korisni savjet ako nemate izbora na neki način i čeka vas godišnji s Narcisom. Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Svakako odslušajte reklame do kraja. Ako me želite počastiti, super zahvala, mali gumb dolje desno. A ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. Otvorene su prijave za novu generaciju edukacije bijega iz Alcatraza. Ako se odlučite pobjeći iz Alcatraza, planirana nova grupa je nakon sezone godišnjih odmora, znači poletno u jesen. Idemo mi na našu temu, znači godišnji s Narcisima. Šta je tu možda bitno u startu reći? I to je jedno ovako, činit će se Grunfovsko pravilo, jel, svi se sjećamo Grunfa iz Alana Forda, ali zapravo pravilo je vrlo jednostavno. Znate, kada su godišnji odmori, onda uvijek postoji čak neki stres, neko opterećenje, kamo ići, kako se organizirati i slično. I to je na trenutke postao oblik natjecanja, što popularnije destinacije, što bolji selfie, što bolja modna usklaženost. I sama ideja godišnjeg, nešto što bi trebalo biti mjesto i vrijeme odmaranja i opuštanja i u potpunosti po našem guštu, zapravo je postao izvor jako velikog stresa. Tako da prije nego što zapravo zadremo u temu, ono što je jako bitno reći je: s nekim ili volite biti ili ne volite biti. Znači, stvar je vrlo, vrlo jednostavna. Kada ste u dobrom društvu, znači destinacija, sezona, aktivnosti su zapravo bitne, ali ni približno toliko bitne kao društvo s kojim vi dijelite i stvarate te uspomene na destinacije, na događanja, na aktivnosti koje radite. Naravno da je potrebno odabrati mjesta koja želite vidjeti i naravno da je potrebno činiti aktivnosti koje želite činiti, međutim, u društvu koje vam ne odgovara, u društvu koje je negativno, što je u pravilu je društvo Narcisa, zasjenit će se i te lijepe destinacije i te dobre aktivnosti, tako nažalost. Tako da imajmo to na umu, znači s nekim ili volimo biti ili ne volimo biti i stvar je zapravo toliko jednostavna. I kako je onda kada smo mi s nekim s kim ne volimo biti ili s kim nam je zapravo opterećenje biti, s kim nam je mučno biti ili s kim nam čak dovoljno je da nam nije zabavno biti i nije nam opušteno biti. Jer zapamtite, godišnji odmor je vrijeme kada se mi trebamo odmoriti. Kakvi su narcisi? Ono što je jako bitno i zapravo iz toga proizlaze sve manifestacije ono kakvi su oni na odmoru. Narcisi zapravo ne vole biti sami sa sobom. To je ono što je najteži aspekt svega s narcisima, a naravno da godišnji odmori nisu iznimka. Narcis ne voli biti sam sa sobom i zapravo narcis nastoji pobjeći od situacije u kojoj će biti sam ili sama sa sobom. Zato će narcisi zapravo birati onako in destinacije, grandiozna mjesta, najskuplje restorane, najekskluzivnija jela i tražit će pažnju za sebe sve vrijeme dok to čini. Zašto? Zato što sve dok je okupiran ili okupirana tim glamuroznim mjestima, tim popularnim odabirima, narcis zapravo je fokus stavio na to, odnosno bitno fokus je prebacio sa sebe na sve ono što se događa izvana.
I sve dok je zadovoljan, odnosno zadovoljna onim što se događa izvana, narcis čak ironično može biti i dobro društvo, zato što se ne suočava sa onom prazninom koja ga mori iznutra. Znači sve dok je okupiran onim izvana, narcis je zapravo zadovoljan, a dok je narcis zadovoljan u pravilu neće zagorčavati nama vrijeme. Znači sve dok je on, odnosno ona, life of the party što bi se reklo, i sve dok je on, odnosno ona, osoba koja odlučuje, zapravo i taj odmor može biti poprilično, uvjetno rečeno, ugodan. Naravno, narcisima je pritom jako potrebna zapravo i pažnja i divljenje drugih. Oni vole biti u centru pažnje, zato će narcis u restoranu naručivat će najskuplja jela, narcis će tražiti pažnju, narcis će tražiti najbolji stol, narcis će odabirati najskuplje destinacije, jer zapravo narcis se stalno natječe s drugima i želi pokazati, iskazati i manifestirati svoju superiornost u odnosu na druge. I to u pravilu zna biti jako, jako naporno, osobito ako ste u dugotrajnom odnosu s njim, pa su, znači, taj budžet i te financije za ova putovanja zajedničke, i zapravo tu vam itekako može smetati ta njihova rastrošnost, jako nepromišljena rastrošnost, a za pozornost koju preuzimaju. I pozornost, ali i zadovoljstvo koje uzimaju samo oni. Tako da oni de facto imaju pola troška, ali puno zadovoljstvo. Nekad nije pola troška, nekad je čak i cjelokupni trošak, što može biti jako frustrirajuće njihovim partnerima. Ono što se također događa, znači u svoj toj grandioznosti, u svom tom traženju pažnje, narcisi istovremeno, znači dok smatraju da sva pažnja i svo zadovoljstvo i sva radost pripada njima, oni će zapravo uvijek sabotirati vašu radost. Ako se dogodi da nešto što je izvan njega, odnosno nje, vas raspoloži, uveseli, narcis će zapravo ići upropastiti tu vašu radost, na neki način iz zavisti koju osjeti. Znate, one situacije na odmoru, recimo, sjedite i kartate u društvu i vidi da se vi dobro zabavljate, a njemu, odnosno njoj, ne ide karta. Narcis će napraviti neku scenu, a kako bi i ostatak ekipe se prestao zabavljati, i doslovce će upropastiti svačiju radost. I šta je ironija? Šta se tu nakon toga događa? Znači, nakon te scene koju napravi, a kako bi upropastio svačiju radost, narcis zapravo ide oraspoložiti druge i ide učiniti nešto, a kako bi se drugi počeli osjećati dobro. Znači, on je upropastio radost i onda ide stvarati radost. Ovo se čini vrlo nelogičnom, apsurdnom radnjom, paradoksalnim postupkom, međutim šta je u pozadini ovoga? I recimo, to je nešto što me često pitate, jer to uistinu zbunjuje. Znači, zašto upropastiš radost da bi poslije išao ti stvarati neku radost i išao nas oraspoložiti? Zapravo poanta tu je moć i kontrola. Narcis ne podnosi vašu radost ako ta radost nije potekla od njega, odnosno nje. I zato, zbog frustracije ovim, narcis ide upropastiti vašu radost i onda ide stvoriti radost. Zašto? Zato što ako vas oraspoloži i ako u vama izazove radost, dobro raspoloženje, dobar osjećaj, narcis zapravo u sebi generira osjećaj moći, zato što time sebi pokazuje kako ima moć nad vašim raspoloženjem i u konačnici nad vašim osjećajima. I to je narcisima jako zapravo potrebno. Narcisu je potrebno biti u kontroli i imati moć, znači imati kontrolu nad situacijom i imati moć nad svima. Naravno, ovo je jako izbunjujuće i frustrirajuće i u pravilu će pokvariti neku dinamiku tijekom odmora, tijekom nekog slobodnog vremena i na neki način će upravo to pokvariti raspoloženje. Narcisi u pravilu, kada ste vi radosni,
narcis je onaj crni oblak koji se nadvije nad tu radost, zato što narcis ne podnosi i da su drugi radosni dok odnosno ona nije, i da ta radost, to dobro raspoloženje zapravo se događa mimo njih i se događa neovisno o njima. I zapravo je to jedan dosta mučna pozicija. Narcisi su u tom smislu uvijek mrzovoljni i znači, kako rekoh, oni jesu jedan mračni oblak i oni jesu u pravilu nikad zadovoljni, uvijek mrzovoljni. Znači u onim ekskluzivnim restoranima koje sam spominjala, oni će naći neku zamjerku i zapravo će naći nešto što će prigovarati i na taj način će privlačiti pažnju na sebe. Narcisi su u pravilu najuglađeniji i zapravo će pokazati najbolje iz sebe kada imaju publiku, i u tom smislu, osim ako niste u početnim fazama odnosa pa se ta osoba želi pokazati u svom najboljem svjetlu, zapravo je uputno te godišnje odmore dijeliti sa drugim ljudima koje taj narcis, ta narcisa želi impresionirati, koji ga ne poznaju dovoljno dobro, jer tada će se on, odnosno ona, zapravo nastojati pokazati u najboljem svjetlu i u tom smislu će vas poštedjeti nekih ružnih ponašanja, nekog durenja, nekih, ma čak i malicioznih postupaka. Ono što je isto ironija je da su narcisi pred drugima će se pokazivati u svom najboljem svjetlu, međutim onog trenutka kada ostanete sami, narcisi opet postaju mrzovoljni, budu nezadovoljni, budu doslovce ugase svaku radost. Tako da biti s njima nasamo, osobito na odmoru, to bude poražavajuće, zato što mi želimo imati lijepe trenutke, mi želimo provesti lijepo vrijeme, u konačnici to je vrijeme u godini kada se stvarno trebamo odmoriti i dati si gušta, i onda pored sebe imamo tako jedan crni oblak. To dovodi do apsurdnih situacija koje, recimo, meni najznakovitija, i to se volim ponavljati, to mi je jedna draga osoba rekla, kaže, ja nikad nisam više nikad i nigdje, ja nigdje nisam više plakala nego na onoj predivnoj jahti na kojoj smo ljetovali. Znači, to je ta ironija odnosa s narcisom. Znači, oni će gledati da ispune sve svoje grandiozne fantazije, međutim, sva grandioznost, sva svjetla, sav raskoš zapravo ne mogu kompenzirati za taj mrak koji je u njima i koji oni zapravo povremeno prikriju, ali taj mrak uvijek nekako izađe na površinu. Što raditi? Kako se postaviti ako nas čeka odmor s narcisima? Pa, znate, ono što ja volim isticati, narcisi su emotivno nezreli. Kada razmišljamo o njima, zapravo mi trebamo uvijek imati na umu upravo tu emotivnu nezrelost. Njih treba tretirati kao zapravo djecu. A kako mi postupamo s djecom? Djeci uvijek treba neka zanimacija i odgovorni roditelji i staratelji u pravilu osmisle aktivnosti za djecu, a kako djeci ne bi bilo dosadno i kako bi na neki način djeca imala što činiti, jer kada su djeca okupirana i kada imaju neku zabavu, ona ne narušavaju neko naše vrijeme i naše planove i u konačnici svi budu zadovoljni jer svi ispune svoje želje i svoja očekivanja. Tako da, ako putujete s narcisom, isplanirajte. Uistinu osmislite i isplanirajte kako će izgledati i zapravo čime ga sve možete zaokupiti, što je ono što će toj osobi rezonirati, s čime će ta osoba biti zadovoljna, jer sve dok je ta osoba zadovoljna neće imati toliko potrebu
obraćati pozornost na to jeste li možda vi zadovoljniji i sretniji od njega, je li vama možda bolje i zapravo kvariti vašu radost. I ovo možda zvuči malo manipulativno, vjerojatno je, međutim ako pogledamo u cjelovitost toga, zapravo ovim pristupom nekako ćete poprilično kompenzirati potencijalne nedaće koje možete doživjeti tijekom odmora s narcisom. Dapače, ako imate neka pitanja ili neke dopune ili možda neka iskustva, svakako ih podijelite u komentarima. Ja vam svakako želim lijepu ljetnju sezonu i dobar odmor ili možda odmor bez stresa ma gdje i ma s kim bili. Ako možda nije optimalno i onako kako ste možda priželjkivali, možda je to trenutak da razmislite što se tu može promijeniti ili što možda vi možete promijeniti u životu. A dapače, u tom smislu, ako želite raditi sa mnom ili ako želite se možda uključiti u program Bijeg iz Alcatraza, znači predprijave su otvorene, javite mi se na mail. Svakako vam hvala na vremenu, hvala vam što me pratite, odslušajte reklame do kraja, javite mi se na mail, želim vam lijepi ljetni odmor i budite mi uvijek zdravo, dobro i veselo. Ćao!